ورس یه بوهاریه و دمجی دما سیرانایه جنوروزی و بورده خلکین روش آوای کردستانی هفتیانه آنگو هر روژا اینی دردکوین سیرانگهان جبو بین ودانی لیمجارا ما دی نتنی ابا ام نهال سیرانگها بنداوا مزگفتین وکل پاش من دیارد به درشمه یک هی شیاری دیده ولاتیان جبو پاراستنا جینگهê lê xelk ta çi astêviyekê bicîtînin ka em bi hev re bişopînin. Bihatina werzê buharî welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji bo bûrandina demeka xweş li gel malbatê li cihên geştyarî û li seyrangehan kom dibin. Lê dîmenên paşmayên xwarinê yên ku xelkê li dû xwe hêlane ciwaniya Jîngehê pêk biriye. Welatî jî gazinan ji wan kesên ku parastina Jîngehê nakin dikin. هر یکی وری پاکش کی پاکش مینی بس ولا هر کی وری جمارا خو بهله و بی مزبله تلیاوی ويعني جهه خوشي يعني او جهه زاد جمانين يعني كان جهن يعني اقل شيء تبي بشكيم هاي جهه بلقوا هروب دس مناك بها فرصه انا قرك مرول جيكي بدور اخو باقشكه باقجي خوشه باقجي من الايمان يعني حر جاري قوم هاتن نجارك وند الدويه ام هاتن برا خوشيها بكيفها يعني نبي والله بجار هر جارك نماتي نا ايرو ازبم سبي حواله مي بوقت حواله هادومه برا باقجي خوش ببينه لانه او معينك ما هكا الدويه جي رحلاتها جي خوشيه جي كيفيه يعني ناس تنتم ملاتي ما قشتش حر حج باجاريتين ام كيف بكم هفدوره خوشيه ببينن وقتام هاتن محركار كيسه كي باقجي بخار بين ويك قمارا خو دوخه تخيني نهيلن سیرانگها بنداوا مزگفتی یعقوب گرسهی خلک جگلک باجارین دین این روجاوای کردستان سردانا وی دکن بویه نابدارترین جهه سیرانه لدوره ولاتی جی دبیجن کو پیوسته هر مرووکی کو مالباتا خود درخ سیرانه لشونا خو گماره نهیله چه کسی به بینا خود درخینه خوارنا خو بینه غم ناکد کیف دک لتشتي ما بدهفدو وبخربب باويش العائلات اللي عم تطلع رحل انه هالاكل اللي عم يسووه ام بهيفينش خلكي ما يقدر كevine سيراني باشماين خوارنا خو لشونا خو نهيلن تكارو ما باشماين بخنا توركاندا وببنجيهن قنجاف باويجن يعني نرجو منهم انهم يحطوهن بكيس وياخذوهن معاهم باقرب حاويه پاراستنا جینگهê ji erkê her welatiyekî lê gelek çavdêr dibînin ku ev yek jî girêdayî çanda gelan. Ji lewma jî di dema borî de gelek bang hebûn ji bo parastina Jîngehê ku daxwazê ji desthilatê dikin bi kampîneyên hişyariyê rabe ta ku jîngeha deverê parastî û ciwan bimîne. Candar Şernixî taybet bu programa Beyanî Baş Kurdistan, Kurdistan TV ji bendava mizgeftê.